جرونهیا کردستان روجاوی کردستان دماغش به بینرین هجا ایرو 19 نیسان 2026 روجان روجا اینیم اما جواره بلتان دانی ساعت 7 پیش کش بکن پشتی و ناو بره بینرین هجا میشه روجاوا سرکه یا روجاوی کردستان دست پی بکن کو یک جوان روجاوا سرکه جیم روشا دیلگرتیانه مالباتین دیلگرتیان ایرو جاره کردن لقامش دو داکتن قادان د چالکی ده مالباتان وینین زاروکن خواه اینکو حتی ها آگاهی جوان تونیم او داخوازم بردان او برگرتن آگاهی دکنن هلدان او دوی هموم مالباتان ده جیم تنی گوتنه که بو او جیم زاروکن خواه دخوازم سيريا خود خوازن سيريا خود خوازن ابشرباني خود خوازن ابشرباني خود خوازن دنجي ما بكي جي ام دخوازن بس والله بس ما نبس فاكك ما ها شارات دي خورتي ما كسك نزان تشتروان تشما سيري وان ابي درت كيفن بيت عدل وانتين ام خوازن سيري ما بردن افسي هيفا شعبي مال دفير يا وايا هري بخودي ام تعبين ام تعذبين ام تقحرن سر سيري خوا كوري خوا منا خوا محاليني بخودي هجبر سيري خوا يعني ام تخازن حمو سيري بردن اف حفصه البريم هاتي قرتن حفصه حاتم ابو شقر عدي ام تشكي سر نزانن نا تليفونك جمر هاتي نا خبرك جمر هاتي يعني تشتك هنا ام سر نزان هو قيزا خونه ديتي بشي هاتي قرتن محكي قيزاوي تشيبوي يعني بهيفيت كن جوزو بعبردن بس في حفصل ما حتى كنجي ما في عزاوي بخود جام كتعرضي بابي مكتعرض لسوريا تفي ضوي بنا شرجيم هنا بالصدان كس وندانم تفي مهدر بازبون مالبات هنا بهيفي لبندا زاروكين خوامانه لي نها او هيفي دخفكا هناك هزين طاري دايم هناك كس خود جهنن مالباتن ونداهيان اود بيجن زاروكين وان ديتنا هيفين مالباتن او فكارة اگر کو اف گوتن راز بم و جاريج بوم خو وكا خفيكا كي بكارتينن دنگين هاتين تومار كرن ناستامين سخته او داخوازا پريان لسرويه كي نو چيكمايا طيبت هاتين لي كولين كرن هيا ام بهفره لتماشا بكن تمام برايم دو الجومي دو ميدي وي رقم دان من جو تليفوني مالباتان بك الحبسه حلبه دي بريم الحبسه حلبه دي هايرو ما كان حبردان كان حبي كوبانش حتى ما بردان حتى بران دوان نكار تليفون در باسين در بكنا اف ربازه كنو يا سمساريا لسر هيفيانه في جاري دبالا وانده هيفين مالباتين ديليرتي هيا تمام برايم والله العظيم حتى تشكينا دوان تليفوني در باسين در لكن لكن مش عام عالمي حتى $15,000 ده حتى زاري خبر ده جام وديو ايش او هيفيه كراستين مالباتان هيا لبيجبري فيجي ناصنامه كقريش سخت خرانجي هيا من بسري داي كان بخوينا شهيدا بوي قرآن مشتر شادي بوي قرآن تشتر داي درتنو بشت الشري مهاتشلال لهرمي روداي جل شروان ديل هاتن گرتن مه دربازبون لهینا جی مالبات لبندا آگاهی که جزارو کن خانه پفگارتنا دیلگرتیان دوام دیگن لیج بوهن مالباتان نزلالی بداوی نبویه اونها او هیوی بویه بشک جلیستکا قریش آهن کسان والله رو شيخو باشي والحمد لله باشه بس قول بانجي برا مالباتان قول مش بردرخن فهم قلت شوي يرو هنكي كوباني ماما بردان برايني حتى قوشي هوالك كيوي علوي بيربوش ساحل بو تمام ويا شهيد كتو يا بوهنو هنه کلی کلین دیگن مالباتا که دخن بالا خواه و وی جاری هنر خواه سمساریه بکارتینن تمام برايم دو الجومي دو ميدي وي رقم دان من جو تليفوني مالباتان بك الحبسه حلبه دي بريم الحبسه حلبه دي يعني والله دو ميدي برايم دو من القردان ويرو جاجا مالباتي خوش انت فين قلت شاجمو الحبسه حماية قسمي ارهاب هي قسمي ارهاب هذه والله تقريبا 19 حباهين تدمانه دسپیکی چند آگاهیان سر زاروک وانددن او دخوازن باوریه چه بکن خودم من اخوز بولو مسئلهش خوشگاه تامر بیشم برایت بریدار بو تمام 24 ساعت جارده ما بو زکی خود بریندار بو پشتا خود دست کبید قول خود او بو وضعي برنا خوش بو الحمد لله انا وضعي باش بو الحبسه حمايه تمام
جا قلت تلفوني مال بطان بقولهم تلفوني مال بيتك برايم تشتك بيفتنا بسلامته تمام برايم پشتی وی خفکا پریان دست بدیکه. دبي فرانشي دبي ساعة شاء دبي سبيز ورسولة تابشين يجي دبي سبيز اشتر فرا بحاولينه مثلا حبس $100 $80 تمام برابري تبشرته مفردي بير بيشتر صورة وببرا محامي برين برده دما دبینه هینا مالباتان تام باور نکریه و جاری هین زیده تر دیکه او خواه که خزمه کسین تی ناس کرند دناسین. اصلا مش قامش نوي بس تقريبا 6 سال از الحمسير مش تمرين وتامو بارتي نخش بشكي تفهم قش از مالا حميدة حج درويش لیبلی مالباتا درویش جمره پشت راز دیگه کو او وی کسی ناز ناکن و دخوازن مالبات شاربن. شخصك هي بورد اشتغل سرنا به ما دبيجي ازمر به استاذ حميد محمدي حج دوريش ابيا براسي قتا وبيني ابيا زلانكي دروشيني نام ناس لكن نام زانكي نصاب محتال دروشيني دوري بربن وليكو داري نكن سخت کاری لورجی نراوستیان. بلگه که ناسنامه او وینه که جمالبات را دیشاندن و دخوازن پره بیشاندن سر حسابی وی کسی. بالکش او بلگش یانشته جبونا سوریان لی ترکیه. جبر ویه که چروکه که سخته، گریدانه که سخته و نها جی بریان ناسنامه که گومانبار داخوازا پریان تکرن. هزین آسایشی و ریببریا هرمی هشار دکن باوریا خواه به تو آگاهی نهاتنه پشت راست کرن اینن. جبر کو وی جاره هیوی و دو گوهره خفکین. بری بینرین هجا ایرو لشامه جبو روشا بوها و نبونا پیدویان گل داکتن خواه پیشاندانان هرچندی او خواه پیشاندانین آشتیانه بو لی آلیگرین حکمتا دمکی جاره کدن روی خواه نشاندان ایریشی گل کرن و خواه پیشاندان آستن کرن ده انجاما ایریشین که آلیگرین حکمتا دمکی بسر خواه پیشاندانان ده نه کس بریندار بون. قانون ارومتی به وی درشمه بداخوازا باشتگرنا روشا آبوری ایرو خلق شامی بگیرسهی هرکین قادان. لشامی دکلیا خو پیشان زیران داخوازا مافی خودی کرن آلی گری حکومتا دمکی ریشیوان کرن. هرچندی افکسانا با آشتیانه در کتبون خو پیشانزانین جی لی حکومت لدجیوه که کتبون آوا تفگری. لویتره آلیگرین حکومت ایریشی خو پیشانزیره کی کر. کسی خواستن زیمنی وی که بلگه بکن جی بو آرمان جا ایریشین آلیگرین حکومتی. لگوری ناوندا چاودیرین مافی مرووانا سوریه ده انجام دنه کس بریندار بون. کسی که خو پیشانزان بری خستن کریا دیار کر کو آرمان جا خو پیشانزانی او بوکو بالی بخشینن سرپرزگری کن جواکی و آبوریه هی هر وکی دا کوبانگا باشت کرنا روشا آبوریه و خورد کرنا سردستیا قانونی بکن. بله بینرین هجا دو وقت که دکو کل ناوا شامی خواه پیشان دارین ده تکلداری روشا باشبونا آبوریه و نبونا خدمت گذاری ده هاتا کرن ده و جاری سروک حکمت دمکی یا سوریه احمد الشرا لترکیه بوم لگل وزیر کاری درویه ترکیه هاکان فیدان جوین اکپیک آنی ناوروکا جوین به رای گشتیر نهاتا پاروا کرن ده هم وقت ویه که سروک حریما کردستانی نیچیروان بارزان جیل گل احمد شرا جوین پیک آنی و هاتا گوتن مجارا سرکه یا هفدیتین رژیم به طایبتی تکیلداری انتگراسیونی یا حریما سوریه لباکو روشلات سوریه بوم و لکلکا ویه که جیم نونر آمریکای تنبارک جیل ور بو او جاره کدن هفدیتین بگومان پیک هاتن. د فورما دیپلوماسیه یا انطالیای ده گشتدانین گرینگ این سیاسی لسر اصلا هریمی و ناونتوایی تین شوپاندن. سروک حکومت دمکیه سوریه احمد الشرع لترکیه. الشرع جبو بجداری فورما دیپلوماسیه یا انطالیای یا سال 2026 شام ببا اف سرزان پیکانی.
لور ji aliyê Wezîrê Karê Derveyê Tirkiye Hakan Fidan ve hatiye pêşwazîkirin. Têkildarî civîna du aliya navbera şerع û fîdan de tu agahîna hatiye parvekirin. Di heman demê de Serokê Herêma Kurdistanê Nîçîrvan Berzanî bi Ehmedil Şerع re hevdîtin pêkanî. Berzanî piştî civînê di daxuyaniyekê de got ew kêfxweş bûye bi şerع re axiviye û hewildanên ji bo aramkirina Sûriyê û pêşveçûna peymanê bi Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê re pîroz dike. Herwiha têkiliyên navbera Iraq, Herêma Kurdistanê û Sûriyê ji bo armancên aborî û ewlekariyê hatine nirxandin. Ji aliyekî din, Nîçîrvan Berzanî bi nûnerên dewletên Yekbûyî Amerîkayê ji bo Sûriyê Tom Barak re civiya. Di civînê de rewşadawiya Sûriyê, rewşa Kurdan û bandorê şer li ser ewlehiya herêmê hatine gotûbêjkirin. Her du aliyan balkişandin ser giringiya lihevkirina herêmî û dewamkirina hewildanên aşîtiyê. Di heman demê de hate destnîşankirin ku şer û alozî li herêmê bandorên xurt li ser Iraq û Herêma Kurdistanê dike. Hükümeta Demkiya Sûriye ragand ku leşkerên Dewletên Yekbûyên Amerîkayê yên li welêt bi tevahî derketine. Têkildarî mijarê Wezareta Karên Derve ya Hükümeta Demkiya Sûriyeyê daxuyaniyek da. Wezaretê ragand ku ev biryar bi lihevkirineke tam a her du hükümetan pêk hatiye. Di daxuyanê de hate diyarkirin ku li Sûrî barakeyên ku berê yekînên Dewletên Yekbûyên Amerîkayê têde bûn bi temamê radestî wan hatiye kirin. Heta niha li ser vê mijarê ti daxuyaniyeke fermî ji aliyê Washingtonê ve nehatiye dayîn. Ve hêzên Amerîkayê li Sûriyê barakehên qesir xirabcir a Remêlan, Şeddadê û Tenefê di çarçoveya koalisyona li dijî Daişê de bikardanîn. Girêdayî mijarê, Hikûmeta Demkiya Sûriyeyê duh ragihand ku firqeya şêstî derbasî barageha qesirkê bûye. Dîmenên derketina leşkerên Dewletên Yekbûyên Amerîka ji baregê jî hatibûn weşandin. Li Amûdê çarşema sor bi coş hate pîrozkirin di şahiyê de endama desteya hevserokatiya Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD Fûze Yusuf çarşema serê Nîsanê pîrozkiro got divê di Sûriya paşarojê de mafê gelemê êzdî bên dayîn û parastin. اموان همیا به مناسبه سرسال ازیدی هم پیروز دکن و هم بهوین کو ام سرسال جبو گلمه و جبو تبایی گلن مزوبوتامیای به وسیله آشتی و آرامی و آزادیه گلمه کرد ازیدی بدست خستی لی ام ماف نهاتی گارانتی کرن جبر کو هیجی لسوریای اولا ازیدی وکی اولا کی نتوا یا سوری کو پرچه کیش گل سوری و اوله قبول دکن نهاتی دست کردن جبوشی ام دبیجن چاکو لحرم ما اف جشن و اف عبادت اف اول هاتی قبول کرن دبیکو دستور سوریا پیشروش ده ما في انجلي مي كردي ازيدي بي باراسن شاردارا کوبانی آلماس رومی تقص کرد که اوی وکه جن به رول و باندورا خواه مهرا خواه لسرکفتنا خباتن شارداریه بدن او گات امیج بو جنین روشاوا او سوریه ببن مناکا حس او الهامه.
شارەدارا کۆبانê Elmas Romî derbarê rola jinan û erkdarkirina wan di cihê biryarê de ji jin harê re axivî. Elmas Romî destnîşan kir ku ev yekem care ji aliyê hikûmeta demkî ve jineke weke hevşaredar tê tayîn kirin û got ev ji bo gelek kesan balkêş bû. Ji ber ku li gor rewşa heyî ji aliyê her kesî ve xuyabû ku wê hebûna jinan di nava pergala Sûriyê de tune nebe. Lewra jî ji bo me jî rewşeke balkêş bû. Ji xwe niha em sê jin cihê xwe di komîteyê de digirin weke serok û du jin jî endamên meclîsa rêveberin. Li gorî vê jî weke jin em ê vîna jinan rewş û projeyên jinan di xebata xwe de bîngeh bigirin û bikaribin bi vê erkê re ji her jinekê re bibin pêşpêş. Elmas Romî balkişand sergiringiya hebûna jinan a di nava pergala rêveberiyê de. Elmas Romî ragihand ku di heman demê de ew ê weke jin bibin bersiva nêrîn û helwestên li hember wan. Elmas Romî wiha axaftina xwe berdewam kir. Em dibînin ku saziyên ku di nav de rol û nasnameya jinê bingeh be, helbet wê ew sazî serkeftî be. Em ê jî careke din bi heman feraset û sekinê hebûna xwe di vê xebatê de diyar bikin û ji bo jinên din jî bibin hêz. Elmas Romî da zanîn ku ew di serkeftina xebata xwe de bi îsrarên wiha bidawî kir. Niha çavê her kesî li ser xebatê şaredarî û rêveberiya wê ya nû ye. Ji ber ku em bikin nekin, şaredarî saziyeke girîng a girêdayî civakê ye û xebatên wê gelek bi wa tew nirxin. Em jî weke ekîba şaredariyê û bi taybetî weke jin em di biryara xwe de bi îsrarin em ê bi sekin û xebatên xwe xwedî li vî bajar û gelê xwe derkevin û baweriya wan bigihînin serkeftinî. Tevgera jinên azad teja bi daxwaza azadiya fîzîkî ya rêber apa wê di 19 Nîsanê de li Gemlîkê meşeka girseyî li dar bixe. Baskê meşeyê wanê ji bo tevlîbûna meşê ber bi bajarê Amedê Bakurê Kurdistanê ve birê ket. Jinên ku wê tevlî meşê bibin ji avahiya Dem Partiyê heta Parka Musa Enter meşiyan. Beribînerên hêja ev nêrînên çend dayikan bûn yên ku berê xwe didin Gemlîkê û li Amedya Bakurê Kurdistanê ji bo ku beşdarê çalakiya ji bo azadiya fîzîka rêber apa bibin. Em ji hema yekser berê xwe bidin wir û bi awayeke zindî têkildarê armanca serekiya meşa li Gemlîkê de agahiyan bi bînerên hêjara par ve bikin ji bo vê yekê Aynur Sarıcam aktivîsta tej ayê bi me re amade ye. Heval Aynur demata xweş be. Merhaba Dembaş. Heval Aynur hûn ber bi ku ve diçin ha hûn li ku derê ne? Em niha ber bi Amedê ve diçin wek koma sekadê. Bele. Heval Aynur niha baskê wanê tê gotin êdî ber bi Gemlîkê ve diçin ha bi giştî çiqas baskên vê meşê wê hebin û peyama serekiya ku hûn dixwazin di vê çalakiyê de hem ji bo gelê Tirkiye û hem ji bo gelê Kurd bedin wê çi be? Rast e wekî hûn jî dizanin ev nêzî 2 sala pêvajoya ku rêberê gelan dest pê kire di meşe wê
Asla gelek Kürt dixwaze, rêberek dixwaze, hêj ew as negeştê armanca xwe. Bi ku ev armanc bê cih jî bi serî da tevgera jinên azad û jinên ku azadî û aştiyê dixwazin em dîsa ber rêkeftin ji bo ku çiyara me demdema azadiya rêber abo demdema azadiya jinê ye bi vê armancê me em rêketin wek serhedê jî ne tenê wanê navenda wê wan e lê herema serhedê de jî Muş Bitlisê ve jî hevalê jin civiyan û li wanê rêketin îro rêketin em ber bi Amedê ve dişin Subê jî li Amedê herema Amedê a Botanê a serhedê bi hevra wê rêkevin ber bi Gemlikê ve dişin her wiha herema Marmara wek İstanbul, İzmir ya wek Ege wek jî ya herema Çukurova'yê jî ber bi Gemlikê me em biçin armanca me jî bi dengê azadiyê bi dengê aşitiyê evra wek jinên ciwan wek dayikên aşitiyê wek jinên ku aşitî û azad digî jinên rêberê gelan ji ber ku ji bo vê pêvajoyê jî yên ku azadî û aşitiyê çêkin yên ku demokrasiye ava bikî jinin pêşengiya wê jin bikin niha jî bi vê armancê ve jî bu ilk Gemlikê ve dişin bir fesiyarê ve jî em dîsa bangawaziyê dikin yê ku li vê pêvajiyê xebat dikin yê ku li vê pêvajiyê de jî dengê û azadiyê bilind dibin bila werin tevlî vê meşame bibin em ê bi hezaran li Gemlikê ji bo fizîkî azadiya rêberê gelan Rêzar Abdulalan wek jin em ê bimeşin. بله نا هوار آینور شخواد هون دره دنم جی دیمنا جی تیخویا کرن و ماجی چند بله ماجی چند دیمنین اتمسفر دایکان یا کو بریا کو هم بری بکوین ما ببینری خوارا پار وکر لتشتا کو از خوازم شتا پرس بکم اوام اف دمک درجه آمده کارین و مشیتی کرن به تایبتی ها کلی گملی که وره لدار خستن فرقا و مشا کلی گملی که بیل لدار خستن جمشین در بازبوی و بچه آوی به و به تایبتی ده پیواژه کن حال باکوری کردستان و ترکیه دی مشاندن ده فرق هری مزن حمود زانن جواک حمود زانن نتنه geldi kur ye kur be salan em de bejim ku yere tecrit peşkandın yere dere İmraniye bir veklerin u rebere gelan be vek diyalog eve gotin en pa hişmendiye akvar belav bike ev astengi bir tefez gere bir rakirin be pevajuya ku se rebere gelan müzakere etke daha fazla Armanca cidabuna ve demeşi em ve baş dibêjin herkes fam dike herkes dizane ki paradigma rêberê gelan ve avakirin ve em jî wek jin bi hişmenî paradigmayê bi hişmendiye jin jiyan azadî ber ve Gemlikê ve dişin ku dibêjin yek ku çêker li İmraliyê yek ku diyalogê wê ava bike li İmraliyê ve lewma cudabûn eve rastî jî cudabûn ek bir mezin jî nîne rastî yani hevtê xuya kirin ku gotinê me dîsa yekbûn li yekbûnê ve jî dîsa em dibêjin ji bo ku em diçin Gemlikê armanc ev ku hatap li were em dengê xwe bigînin rêberê gelan. بله آینور سرجا اکتیویستا تفگیرا جنین آزاد در ریا برب باجری آمد یه باکوری کردستانی ده ما هول دا کو ام آرمان جوای سرکی و پیام واجی ور بگیرین جبوی بجدار بونا واشی گله سپاس دیکن او قواد به سپاس دیکیم و شانفای سرچوبا بری بینرین هجا اف بشک جه جنین جنان کو جدایکان پیک دهات کو ج هریما سرحدی وکه کو اکتیویستا تجای اول آینور جانی زمان بر باجاری آمد و جورج و بری خوابدن گملی که چالکه که گرسیوی ورل دار خستن ده 19 نیسان ایدم جبو آزادیا فیزیکی یا ریبر اپو پیام و نیرین و هلوستا دایکان جیش خواه ما بوا بینرین هجارا پار وکر حتی وی دمی روژانه جیم امیل سرویه که آگاهیان و بویرین هی بوا بینرین هجارا پار وکن لینها ام بنو چاقیا دریزه ده دوام بکن که او جی کوردیناسیونا کشکی ده دربار ایرش او بمپیکرنین لدیجیم گل او جنان ده داخلینی دا کشکی گوت لدیج ایرشین میر سرور ام بانک له هر کسی دیکن که برحیم سفربری بجداری تکوشینا پاراستن او هشمندیا
civakî bibin. Koordinasyona keçekê diyarkir ku polîtikayên tune kirin, dejenere kirin û neçareseriyê bersiv ji têkoşîna hebûn û statuya ya gel û jinên Kurd re têdayîn. Keçekê got, em Xezal Mewlan bi bîr tênin ku de encama êrişên leşkerî yên rejima Îranê de şehîd bûye û ji malbata wê ji rêxistina komela û gelê Kurd re sersaxiyê dixwazin. Em bank li jinên Kurd dikin ku xwedê li Xezal Mewlan derkevin û weke nirxeke yekîtiya netewê ji bo azadiya têkoşîna wê mezin bikin. Kejekê anî ziman ku bûyerên dawî yên di doza Gulistan Doko de careke din raxistin pêşçavan ku sîstema şerê taybet li Kurdistanê bi terora ji rayadarên dewletê bive bi cihtê anîn. Di doza kuştina Rojîn Kabaj ve veşartina karyeran di doza İpek Erde berdana çavuşê pispor û di doza Narîn Guran de tarîtiya heyî polîtika taybet e. Kejekê dazanîn ku ji bo şopandina van dozan û cezakirina berpirskeran divê têkoşîn bê bilindkirin. Belîbînerên hêja belavbûna bûyera şehadeta pêşmergeya komeleya zehmetkeşan Xezal Mewlan di peyê xwe de nerazîbûnên welatiyan jî aniye bêtirî. Duseta rewşenbîr û çalakvanan banga lêkolîna bûyera Xezal Mewlana kirin. Komeleya zehmetkeşanan ragihand ku tevî ji bo dermankirinê Xezal Mewlan serdana çend nexweşxaneyan kirin lê bi hincetên cuda redkirine. Komeleyê dazanîn ku ev yek bûye sedema şehadeta Xezal. Ji rewşenbîr hunermend û çalakvanên sivîl yên Başûrê Kurdistanê 211 kesan derbarê bûyerê de daxuyaniyek weşandin. Rewşenbîr hunermend û çalakvanan bank li dozgeriya giştî kirin ku lêkolîn li ser mijarê bikin û erkê xwe yasayî bicihebînin. Piştî şehadeta şehîd Xezal di tim mizgeftan jî cenazeyê wê qebûl nekirin ku bigirin. Bûyera girtina deriyê nexweşxaneyan û piştre girtina deriyê mizgeftan li ber cenazeyê şehîd Borojev. Siyasetmedarê Kurd Serdar Abdullah di merasimê de li ser vê bûyerê hêrsa xwe nîşanda. Bedrêjayî mêjû şerî îrade û tirsandin legal ê makin. Em bêdengiya serkewtinê dagîrkeran. Huzûrî êwe leser kezî kiçek Kurdekî Rojava dinyaman nayê. Kiçekman şehîd debê kiçî hemûman. Şehîd debê dergahê nexweşxanekanî lê daxil. Dergahê mizgewtekanî lê daxil. Navêrin bêne merasimî naştinî خەڵکی سلێمانی و خەڵکی باشوور ترسنۆک نین ئەوە حیزبەکان و ئەم دەسەڵاتە ترسنۆکەیە ئەوە ئەو ترسنۆکانان کە خەڵکیان وا لێ کردووە بترسێ شەید غەزاڵ کچی هەمووتانە. Di parêzgeha Kerkûkê de guhartineka girîng di rêveberiyên herêmî de pêk hat piştî şerê cîhanê yê yekemîn yanî bêtirî 100 salîm Türkmenek bo waliyê Kerkûkê piştî îstîfaya rêbwar Taha Encumena Parêzgeha Kerkûkê Muhammed Saman Axa weke waliyê nû yê parêzgehê diyar kir. Muhammed Saman Axa ku ji pêkhatiya Tirkmen û serokê eniya Tirkmenên Iraqê ye di civîna encûmenan de bi zêdetirî dengan weke walî hate hilbijartin. Ev tayinkirin bi taybetî ji aliyê siyasî ve guhertineke mezin û li nava Kurdan hêrseke mezin da ya avakirin. Nexasim piştî bêtirî 100 salan yekem cara ku Tirkmenek vê postê digire. Saman Axa berê ji duwarê rêveberiyê de kar kiriye. Ew 8 salan rêveberê fermangeha xanenîşanî û destberiya civakiya karkeran li Kerkûkê bû. Her wiha endamê Encumena Rêveberiya Karkerên Çimentoyê ya parêzgehê jî bû. 2025 bû serokê eniya Tirkmenan li Iraqê û piştî wê jî weke navê serekeyê siyasî di nava partiyê de derket pêş. Li gor agahiyên fermî tayinkirina wî weke walî di çarçoviya lihevkirina siyasî yên navbera aliyên serekê yên herêmê de hate kirin bi taybetî di navbera yeneke û eniya Tirkmenî de ye. Her çi qas aliyên siyasî vê gavê weke gavar rêveberî di nirxînin jî Kurdên li Kerkûkê li benda guherîna vê yekê ne. Bi vê tayinkirinê re Kerkûk dikeve qonaxeke nû ya siyasî û rêveberî di nava hevsengiyên nav netewê û herêmî de.
ایرانی راگهاند کو تنگاوا هرمزا کو یک جخالین هری گرینک ین در بازبونا انرژی یا جهانیه جبو ترافیکا کشتیان خاطیه وکرن. اف بریار پشتی آگربسته که 10 روژی یا دنافبرا اسرائیل و لبنانی ده هات. اف داخلی جالیه وزیر درویه ایرانی عباس عراقچی و بریا مدیا دیجیتال هاته بلاف کرن. عراقچی دیار کر کو دما آگربسته ده و دستور بیداین کو همو کشتیان بازرگانیه جه تنگاوی در باز ببن. برتاکا یکم جه آمریکای هات. سروکی دولتین یکبن آمریکای دونالد ترامپ سپاسیا ایرانی کر و راگاند کو تنگاو به تواهی جنوب هاتیه وکرن. و بریاری باندوره که بلس لسر بازارین جهانی کرد. پشتی داخلی ایرانی بهایم پترولی با قاسی جسادی نحکیم بو. ریو بریا تهرانی پشتی ایرشین دولتین یکبن آمریکا اسرائیل ین دداویا ثبات ده بریار دا کو تنگاوی بگیره. دوی ریره جپینجان یکی پترولا جهانی دوی تنگاوی را در باز دبه. جال یک دن و دبه کو چالکین دیپلوماتیک ین دنابرا واشنگتن و تهرانی ده دیسا بلستر ببن. ترامپ را گاند کو دبه وی هفته قناقه که نویا دانوستاندنین آشتیه دنابرا هر دو ولاتان ده پیکوره او آلی گله که نیزی لحف کرنینه. ده پایین کو آگربستا دمکیا دنابرا ایران و آمریکایی ده 22 نیسانی ده جی بداوی ببه. دالوزیا کو به هفته آنه لرشتات ناوین دوام دیکد آلی در بازی قناقه که کریتیک یا نبونه سروک دولت یکبین آمریکای دونالد ترامپ را گاند کو شری به ایران رد کاره به داوی ببه نا همو چاف لسر هفتتین کل پاکستان پیکتینه لگوری راپوران آلی آمده کاریان دیکن کو دو قناقه یکمین ده پیمان تیگهشتنی امضا بکن حتی ترامپ دبیجه اگر او یک بیک وره از دکارم هرم پاکستان جیم دوین آوبریده لپاریسی مازوانیا کنفرانس کاش بو هرمسیده کرن. چاوین جیهانی لسر روشلاتا ناوینن سروکی آمریکای دانالد ترامپ را آگاهاند کو جبو بداوی کرنا شری به ایرانی را گهشتی آست کریتیک و نها با لسر دانستاندن آمریکا ایرانی کو تی پایین لپاکستانی وره امضا کرن. د آلوزیا هفته آن آدنابر آمریکا ایرانی ده چالاکین دیپلوماتیک زیده بونه. لگوری آگاهیان آلی د قوناغا یکم ده پیمانک تیگیشتن امضا بکن. پشره پیواجوک 6 روژی و جبو پیمانک برفره دست ببکه. پاکستان د ناوند داوی پیواجویا کریتیک ده پایتخت اسلام آباد مازوانیا دانستاندران دکه. ترامپ راگهاند کو اگر پیمانک به امضا کرن او دکاره بچه پاکستانی جی. بگوتنا وی او پر نیزی پیمانک به ایرانی رنه و تقاس کر کو شر دوی زو بقده. وی که جی بخوره پرسا گلو لپش وی تفگرا دیپلوماتیک آجنش کافه چه هیتی کرن. لگوری پسپوران دو سدمین گرینگ دردکوین پیش. یا یکم باندورا شهر لسر آبوریا جیهانی بلندبونا بوهاین انرژی و کریزین دابن کرنه آبوریا جیهانی دخابن زخته یا دویمین سیاستا نافخوی هیه. جبر کو ترامپ بریا هلبجارتنین پیش ده به برتکین دیجی شرین زیدره روبرویه. دوی نافبری ده داخویانی گرینگ جی پاکستانی هاتن کو رولا نافبینکار گرتیه سرخوه. رایاداران راگهاندن کو پیواجو پیش ودچه و گوتن. آلیان ده پرنسیبی ده لحف کرنه هرگولین تکنیکی ده ورن نقاش کرن. دوی نافبری ده چاو وگریانه لسر پاریسی. دو کنفرانسا کو دبن سروکاتیا فرانسا انگلیستانی ده هاتیه ارگانیزه کرن ده اولهیا دریایی یا لتنگا و حرمزی ده نقاش کرن. آرمانجا ویلوتکیه کو نیزی 40 ولاتان بشتار دبن اوه کو پشتی آگربستک محتمل و وگوهستنا انرژی برنگکی اولیه. بله هر سروکی آمریکای دونالد ترامپ را گاند کو ده نابرا اسرائیل و لبنان ده جیم آگربسته که 10 روزان پیک هاتیه حزب الله جگوت اگر لده جوان ایرشک به تمامیم بین راوازداندن اوه پابندیم هر آگربستی بمینن لآلیه کردن جی وزیر پاراسنی اسرائیل کاد جی دبیجم او حتی دمک شهر دادن راوازداندن لی اف آگربست و دم کرد به جبرکو هینا خالین کل لبنان لی بدن گلک. جسالا 1948 و دنافبرا اسرائیل لبنان ده شهر و آلوزی هیه.
piştî 34 salan her du alî ji bo peymana agirbestê û bi dawîkirina şer li hev dikin. Serokê Amerîkayê Donald Trump ragihand ku di navbera İsraîl û Lubnanê de agirbesta 10 rojan pêk hat. Trump li ser hesabê xwe yê medya dijital got, Serokkomarê Lubnanê Joseph Aoun, Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu hevdîtinên pir baş kirin. Trump iddia kir ku ev li cîhanê dawî li 9 şeran aniye, bi vî şerî re wê bibe bi dawîkirina 10 şeran. Li aliyê din Netanyahu derbarê têkiliyên bi Lubnanê re daxuyanek da. Netanyahu dibêje agirbesta bi Lubnanê re ji bo aştiya dîrokê firsendeke û dubare got, לבנון פנתה אלינו בחודש האחרון, פנתה כמה פעמים. ji bo bi serkeftina peymanê şerta destpêkê bêçekirina Hizbullahê ye. Her wekê anî ziman ku hêzên İsraîlê li başîrê Lubnanê di nava kurahiya 10 kîlometreyê de wê li heremekê ewle bimînin. Dema Trump li ser peymanê daxuyanî da qala rewşa Hizbullahê nekir. Hikûmeta Lubnanê di dudê adarê de ji bo Hizbullahê faaliyetên leşkerî qedexe kiribû, lê ew pêk nehatibû. Tê nirxandin ku agirbesta ku Trump ragihandiye wê helwesta Hizbullah jî diyarker be. سيبقى هذا القرار وصمة عار على جبين. أولا نحن Vekilê Hizbullah ya li parlamenteya Lubnanê ji AFP re derbarê li hevkirinê de axivî. Vekilê Hizbullahê dibêje heger êrişên li dijî wan bi tamamî raweste wê bi awayekî baldar pabendî agirbestê bin. צה"ל תקף במהלומת פתע מאות מחבלי חיזבאללה במפקדות ברחבי לבנון. Digel nîqaş û helwestên bo agirbestê, Wezîrê Parastinê İsraîlê İsrail Katz diyar kir ku ew hîna li Lubnanê negêştine armancên xwe. Katz dibêje agirbest demkurtiye wê artêşa İsraîlê kontrola xwe li ser Lubnanê bidomîne. Her wiha anî ziman ku hîna negêştine navbera herema Ewle û Çemê Lîtanî destnîşan kir ku divê artêşa İsraîlê li vê heremê êrişa xwe dewam bike. Bînerên hêjam li aliyên dinyên Kurdistanê roj bi çawa ye nizanim lê li Rojavayê Kurdistanê îsal baraneke xweş bariya vê baranê bi xwe re bihareke xweş jî derxestiye holê ku xwezeya li Rojavayê Kurdistanê hîn geştir û bi gul û çiçekên xwe tê dîtin. Nûçeganê me Mihemed Badinî û hevalê me kameravan Mahmûd İsa li Hesekê çon şûnewarên dîrokî û bihara Hesekê bi hev re geriyan hem agahî û hem jî dîmenên xweş yên ku girtin em bi hev re lê temaşa bikin. Temaşvanên hêja îro me serdana çiyayê kezwana careke din kir. Hûn tev de dizanin ku îsal saleke bi xêr û bêr bû ji bo tevahiya gelê vê herêmê. Lê çiyayê kezwana deşta çiyayê kezwana dobelan hene wek ev kesên ku hûn dibînin li dobelana digerin. السنة بخير ولا السنة الماضي؟ لا والله السنة ما شاء الله خير وربيع. مو؟ يلا اللهم صل على النبي. ام گهاشتن کلها سکرایه یا لچیای کزوانا کود سردما صلاح الدین الایوبی اف کله هاتیه آوا کرن چند جاران هاتیه ویران کرن هم سردما داعش و هم جی دما کو رژیم تک چو ایدی دیاره کو گلک ویران کرن لی هاتیه کرن تماشوان هجا از لسر کله هنا امنها براسی سیستما پاراسنا و کله دیاره پر خفسن و هنا بنرن لفي درا وكا شكفتانه لي سر هاتيا قرتن افيكا بنرن لفر براسي جهكي بير كوره اف وكا شكفتكي بير كوره يعني حتى تشافي مرود بينا كوره ام نزانن جبر مد دسبيك دا قد سيستما باراسنا فيكا لهي جاليه سردما رژیما بحثی هر وها ایدی گهاشت ریو بریا خسر هنکی هاتیه پاراستن اف کله بویا جه بهنودانه جتواهیا خلکن روج آوای کردستانی بنرن لویدرا گشتیار هاتنه بهنودانه دکن اف هر بهار شین دبا ایدی گشتیار جیپره گری خودکن لدردورا وی کلهه كلها سكراي كل سرچياي عبد العزيز
چای که زوانا یکو تیزانین 85 کیلومتر باشور روش آوای حسکی دکوه لسر پانایا 25 کیلومتر دورا هری ناسکری اف کلها لی تشنی گوته دنه حتی نهاجی براسی ام نزانن دبکو دیروک ناس ویه که باش فهم دکن لی دا آلی پاراستنه ده او حتی نها هین وندامایه نوچین ما بداوی بون هر شاد و بختار بون